Vai homte bungkuk Gideon huan Israel suanten topa mitmu inthil gilo ahi u huchin topan mediante khuda kum sagi sung apekhia hi medianten Israel te azota wa huchi in mediante ziakin tanga kokhuk te kohom le kulte bo abol uhi huan hichi ahong hiya Israel ten hai chi achin hit un mediante amelek te le so alam mi te ahong kwanwa avadowa panmun avakhowa gaza tan in leya thelpote ahi siat sakwa Israel gama anek ding him him ahoi keiwa belam bong le sabil tung tan in ahi seve ku hi agan honte u le apuanin te u to ahong kwanwa khaw pe bang in tampi ahong kwanwa amau te le hasangong saute u simseng ahi ke gam hi sedia hong kwan ahi u hi huchin mediante ziakin Israel te akenya ma ta wa huchin Israel suanten topa asamta u hi huan hichi ahong hiya mediante ziakin Israel suanten topa asapta kun topan Israel suante kyanga azol ne khat asola aman akyanga wa topa Israel te pathianin hichi in achi aigupta gama pan kahon pi to a Sultana in apan kahon pi khia hi aigupta te khut apan le no hon nuai sia meeting khut apan kahon hun khia a nama u amau te kadel khia a agam u no kahon pia hi keito pa na pathianu ka hi agam wa na ten na u amorte pathian te na lauding u ahi ke kachi hi himale kathugen na zui ke u achi hi huan topan angel hongpai a topa angel ahong pai a opera a Abiezer in Joas to so sing noya atu hi atapa Gideon in media te mu lo in ding in grave suk na khuka bu awag huwa hi topa angel akyanga ahong ahong tung ahong ki topa angel akyanga ahong kilaka akyanga nang mi ha thang san na kyanga topa a om hi ache hi Gideon ne kyanga o topa ka kyangwa topa om a hi le bang chidana hi chibanga katungwa hiai thil te hong tung a hiya kapi pu te un topan aigupta gama pan hon pi to hilo hiya chia athil hi lamdang a hon hil te u koilam a bang chi hinta a hiya tunzo topa hon pam pai a hita median te khut a hon pe ta aive a chi hi topan ama a ena kyanga hiai na ha na in kwan han hiai na ha na in kwanin median te apan Israel te hun hia in console a hi keimo a chi hi aman akyanga otopa bang chi ni a hiya Israel te ka bahut hiak ma di ngain manase suan laka in kwan ha lo pen ka hi wa keila kapa in kote laka neu pen ka hinga la achi topa na kyanga ka om nge ding hi huchi in median te mi khat lel bang in nazovek ding achi hi aman akyanga namit mu ade sangna katan le nangma in hon pi non pi chi cham te na bang hon musakin banghiam hon musakin nama a lat thil pia kawa la ka nakyanga kahong non ma sia ya yapan happy in anapai mangken chi in ama aman nahong non ma sia kana omgi ge ding achi in sunga Gideon aluta kelno le tang buang ipha khat sil ngau solo abola senga asakoi asa akoi a huai gel tuibel a akoi a to su singnoya akyanga ahong toy a ahon lan hi pathian angelin akyanga sale tang ho sil ngau solo la in la hiai suang tunga akoi in la atui pen suang sung hia in achi huchi bangin aman ahi ta hi huchi in topa angelin achiang khun toy mu kin sale tang ho sil ngau solo akhoi a suanga pan mi hong pota sa le tang ho sil ngo solo ang akang tum vekhi huan amu lo na a atopa angelin apai mang santa hi huchin a Gideon in topa angel a hi chi athi ta hi Gideon in maizen o topa pathian topa angel ke mai to a
mu ka hi mo achi to pan akyanga lungwang takin omin la lauken na sikading achi hi hujin Gideonin huaya to pa dingin mai ta madowa Jehovah Salom asahi tuni tanin Abiezer te gam ofra a omlai hi wan hi chi ahong hi a huai zan ma in to pa na kyanga napa bong tal tuai bong tal ni kum sagi a upa la in la napa nei bal mai tam hi chimin la abula sing a bol asra phukin yai suang pi tunga zentel zenei tak in to pa na pathian ading in mai tam bolin la bong tal ni na la in la na phuk ding isra sing sa zang in hal mang thil lat lanin achi hi hujin Gideonin asikha te lakami asom mi som apia topan akyanga again bangin ahi ta hi huan hi chi ong hi a apa in kotele in khopia mi te ala uzakin sun lai in ahi ngam ke ya zan lai na hi ta hi khopia mi te jing khanga athole ngain bal mai tam hi chipina na oma abula esra nya phuk pai in a om a mai tam tunga bong tal ni na lat in an om hi yai kwa hi a ya achin aki kowa aki howa aki dong to wa azon khitun jo astapa Gideon in yai thil ahi anahi achiu hi hujin khopi meeting miten jo askyanga natapa vapi hiain asi nge nge ding hi bal mai tam ahi chim ziakin ziagle abula asira aphuk ziakin achiu hi jo asin amau ama akhong kal teng jo asin ama hong kal teng kyanga bal gum ding na hi umo aman hondam ding hia kwa pe ama gum jing sangma ma a tha ding a hi pathian khat a hi le amai tam a hi chip zakin ki gum le akedia achi hi hoi zakin hoi ni in ama Jerubal asa uhi amai ta ma hi chip zakin balin ama kal he achiu hi huchin median te tengin amelek te le swalami te akmi te aki khomwa lui akanwa Jezreel phaizanga akikul uhi himale topa kha Gideon tunga ahong tunga pengkul amuta huchin Abiezer ten ama aga agum uhi manase teng kyanga mi atai saka waiten leng anai khom uhi Asher te Zebulun te Naphtali teng kyang leng mi ten atai sak mi te atai saka amaw leng abe lapto ta uhi Gideon in pathian kyanga nang gen banga ka khut a Israel te na hut khiak ding le nga in bu phala bela mul ka koi dia bela mul tung kya adai tui ana om a leitwal ana hul vek le nagen bang in ka khutin Israel te ka hun kheding chi ka thei ding achi hi huchi bang ahong hi a azing sangpi a thowa bela mul suk le asuk le bel kwang dimtui atak khia hi Gideon in pathian kyanga natunga ka he ken khatve kya ka hon katunga he ken khatve kya ka hon nge non ding he pi in khatve kya bela mul in hon zet sagnon in tu tung in a hi le bela mul kya hul hen la lei twala dai om non lew hen achi hi huchibangin pathianin huaizanin a hi a bela mul kya ana hul a lei twal a dai tui ana om lew hi